लान की लोइसननबा नेशनल हाईवे की ngarang tawgiba thokhiba mayam budget ki tawriba masidaida paisa pele pendesi hape hapakte makoina tawriba si yaninge yaningde na marik chumna manipur gi samasya mayam se masi pukhat kadaba manipur gi tanglaba koi gi rajya sabha gi lone mp honorable rajya sabha gi bjp gi mp na maru oiraba wafam do sana daba timing amada pukhatlaga issue punamak si na thairamaga non issue ama pukhatlaga manipur praja miyam sida congress party bu lana uhananaba sauhananaba tawba adugumba technique moigi divert tactics to seasonaraga thoiba reality sidagi divert tawthokhinaba bjp na non issue oiba non issue ne haijab nate ko very serious matter ne BJP government na guts leiba taragadi huzik center gi BJP amasung UK gi Britain gi kaino tawnaraga leader ani se akoi wari sano Myanmar gi head hum si tawraga si Manipur gi congress ki matam bi adu adana ngangna leiba matam nate taseng moina kabo valley lokthoraki hai taragadi huzik Narendra Modi amasung akoi gi UK gi prime minister tawraga ani se wari sanaraga ne Myanmar gi moi gi head to ga moi hum wari sanaraga external affairs minister foreign affairs mayam se tawraga moi masen tawnaraga purakadaba potneba ngamgada bodi phai mamangda honorable mp rajya sabha gi mp na manipur gi kari hai manipuri loan se classical language chalhallagani haina parliament ta aina pukhat le dana manipur da wawa nin gi bane aduga kaidawramge somda harawbada loinare matam kuina sumaina tawbiramdaba kholamdaba na hairaga Manipuri loan si classical language ona chalhallani na tawraga somdana celebrate hana tawthuraba matungda Manipur gi BJP government na official oiba proposal amata center da tharamdreba aduna hujik chandadana leisneba natte parliament da pukhat padudi mayam pukhat pe yaeba but how far it is practicable and how far it will convert into reality duneba adu adom da chatkadabne we test to adu ai adu minus sengdo ninge adu anyway manipur ge adugumba phajaraba mafam mama adu ki park chawraba yamna resource leiba adugumba area ama kaino tawbiramba haibase madu gi matang da thangat laga taw badudi phai madu da congress ta charge tawbudo madu evidence yaudaba baseless allegation ne miyam bulana uhannaba BJP haiba party sina nationwide sida community khuding makta chak thillaga moina community amaga nungsina handanaba tawraga moina rajniti makhala ma sanariyeba ai loisanjarapda ai haijageba BJP na community da base tawraga tongan ba emotion sentiment kaya ama masigi game plan mayam am sanariyeba hairiba sentiment singse sanaraga politics tawra lakpane ba BJP na ngasi bawda India gi mafam sinba tungna adu Manipur da sungasi kaidawe asigumba issue si pukhatlaga miyamna saunaramba pelamdaba mayamdo adu punamak haktang divert tawthoga adomda pulap chatkinaba mogi divert tactics ama sanabaneba maitai gi sentiment sagatnaba hotnaba adugumba issue amane ba ngasi pukhatlise masi maitai da game plan am khak sanari neba sigi potse maitai gi emotion maitai da sentiment se kaino tawhallakanda masi kaino ama poallakanda congress hawallaga BJP gi asoiba ranba mayamdo adomda focus tawramgadaba mayamdo pulap adomda nga kawhallaga mitrang jadu sanabaneba aduna akoina hainingbadi karino emotional game plan tawraga tawbanadi akoi tawba yaroi aduga akoi ngasai national highway da security force mayam chatpagi paisa expenditure mayam ama hundo e khoto e haibado aina haibadi adugi expenditure do pamui haibanate but akoina haijabadi adu yamba security force chatlaga karigi phajana fully operational ohendabano khongchat to successful ohendaba karigino karamba PR no asu yam soft oiba PR sibu hangjabane akoina haibade yam mabuk phaba PR ne ba handaki PR se yam soft oiba PR ne ba aduna adugumba adagi oja tomchana so dum haibi kari hai yamna kaino tawre haidana hujiki hostile oidre hana dawna haibanina adu asi BJP na haiba khuding maksi oja tomchana thagataba leite center na tawbu oragasu state na tawbu oragasu aikoi su afaba thabak pudi loin thagat le ko loin appreciate tawe akoi su dum support tawjari ne government sida congress party oire na koi dum hullaga leini haiba leite but hostile oidre hujikti adugi kaino du leitre hairabanina phajana hujikti hotnare haibanina aidi oja tomchana amtang mayam Manipur praja miyam sida example pihanninge aidi kaino ga tawraga ko haidi hujiki MST bus tu daga tuanga oja tomchana kangpok pidra
adagi kaidano Churachandpur dara More dara amtang chatluraga ga halaga ai kaim tawraktre sibai mayam na ngak sen bire ga hairaga example oina utpi bagumba ama pame ado aikon haibadi improvement lakna bo hotnari base phai haiba well and good akoisu support tawe appreciate tawe haibane but hena intensify tawhaninge haibane te pok chakpagi wasuna te oja tom chan hairoga nongmada khudakta oja tom chati BJP na haiba khuding chin oina thagat pe on taweba BJP na for the last 7.5 years se hairak po khuding makse makoina Congress party da tawribe allegation khuding makse oja tom chana adum chamana na ekoi da mu masijo adum allegation se adumain thambieba adu etagadi sigumba si akoi kaino tawbodu di yaroeba haining iba pote ai losan jarapda ko akoi allegation mayam se kaino harakanda punamaksi akoi appreciate tawba haitabasu amuk tahanba adagi kaim tawdrakanda su kaimta tawde Congress na kaim haide so haiba asigumba mayam se akoi yajaning deba yamna capable leader amu oihanninge with full authority da akoi thabak tawhanninge haijabane akoi na haibade tawde haibana te kaidawai tawramoi doino moisu tawramgani khange but negligible amount tawbodo tawgono tapna potha tawno Manipur praja miyam je ware haibane ba akoi yengo oja tom chana leibaki yam khanbiba oiragadi aina hanghanning basinga sai kari ga hanghanninge handaki budget session sida akoi Manipur gi si ga amta hapaktriba kari gino haibi matang da di kaim pangi deba ai adu noi jadaba haitare adugum bagak to palhanning ba area sum pandaba Congress ta khakta blame tawba charge tawbagi maong do oina sum chatnare ba aduna koi di adu haibagi mahutta masi si hairam daba kari gino si tawram daba kari gino masi si wat le haidana hujik suggestion piraga matam leiri bani na ko adumain tahon na ba tahon ning bane ba adigi last point ta koina haining basi men oina yengo akoi Congress party na honorable Congress president akoi gi Sri Kaisam Megha Chandrana MPCC gi president na kari haibi tana chahi kaya sidagi akoi lauraga lakhi bane ba ching ya tamya ching thungna akoi mafam khuding mak chatte harakanda akoi Manrega gi thabaki paisa se mayam ma chauba scandal am oire haidana tawdana job generate tawriba leita laira mayam bu akoi gi jibika piriba mayam se masi lana season re BJP na haibadagi akoi se phajana yengsan khongchat mayam am chataga lakhi bane ba adu punamak to ngasi di Manrega gi job loss leiriba adagi number of akoi gi thabak sugadaba masing tha amada hana piramba mayam do ngasi loina kakthagre thabak subam leitadana phangdadana hujik kangauna leire waringai mathak sida asigumba central sponsorship scheme mayam ama lan sigi namada chahi ani sigi marak sidaida aikoi BJP na amatta chakthung phidung se mafam chana matam chana amta pividre aduna mioi bagi right se common man amagi leita laira gi right mayam se violate tawbire center na pirakpa sponsor mayam tawra iba mayam se center gi flagship program mayam se Sri Kaisam Megha Chandrana akoi honorable MLA na kari hai mahak na hai base asok ki matik center gi flagship program mayam ama manghal leng asidi kangkhong chai halle aduna sina so awaba gi mathak te hena awaba oire haibado adugumba mayam do akoi laudana lakhi bane ba chahi ani sidaida khara su makoi mateng oigadabdo adu punamak tu ngasi gi budget to the reflect to halamme haraga phajana tawbiram magadi akoi yamna penjaga bane ba adu gi matang da adom da focus to the bida somda Rajya Sabha gi MP na ama tawraga tayona ba mo da tawbudu gi wakhak natana akoi somda lengjan biriba panel members sing na so adugumba maru oira ba isu kya de pukhat pidadana suggest to bidadana apoi Congress ta ona tainana charge tawba blame tawba se masi tawbigano mayamna su leinadaba ko aduda oja bimol na thammiba warol si kari haini karamba angle da karamba direction da karamba keno da habidi Kashmir ga khogi Manipur siga khitang relevant oina thamai se karamba mi yeng da yenga ga karamba point of view da thamak pane na khalibam kinam tang thambiyo khogi honorable MP oja bimol na hai base Jammu Kashmir da matam da president rule se karamba matam da thamgi kaidobagi thamgi kamdona thamgi yes haibaduga Manipur da pyar thama iba maong siga aikoi khara ani si study tawba ma changani haibadu mahakna phongdoi aduga amana karino harakanda moi PDP ga BJP ga hana chatminaram bane Jammu Kashmir da adagi BJP na withdraw tawkhraba matungda
अखोई कोन असेंबली से कथत हलगा कोई पीआर थमकपने गवर्नर्स रूल हाना 6 months की तौरगा लोर मतुंग अमुक कनो तौबदगी अखोई मोई सरकार सेंबा ngam दे तौनबदगी अमुक प्रेसिडेंट रूल से तौगिबनेबा अदु सिदा मणिपुर की दसु हुजिक हंदक ओइरिबा मोंग सिगा खरा मानरब चतप्रा हाइबदुने महाक मिन तौरिबसे कोइना सुम येंगजबदा अदगी अखोई 5 August 2019 दा अखोई आर्टिकल 370 से जम्मू एंड कश्मीर दगी रिवोक तौरे न हाइबसे मसी इवनिंग दा हाइबने अदुगी अयुक तुदा अखोई कइदौगे हाइबदा कश्मीर की अखोई अदुगुंबा डेलीगेशन अमना सेंट्रल लीडरसिंग उनेबा उनबसिदा करिगुंबा अमत तौरोय तौब लैरोयना कमिटमेंट पिरखिबने थाजबा पिरखिबने अदुगा on the very same day dugi evening nungdin nungdang waram sida amuk article 370 revoke tawre na torokpane adoi tardi akoina sidaida ngarang nahan akoina pau khara phangbada reliable sources oiribra oidribra di khangde sumain tawdana union home minister Amit Shah na Manipur gi territorial integrity kaihal loy adagi koigi cookie singna taliba demand sing si akoi piroi haibagi pau khara phangi base masigi source of origin se kadai dagi no hoi khangde union home minister masana haibasu natte official statement oina governor da high grade high do high grade high riba maraki pau piri basi so koi kanano khangde adagi haire e haiba taragadi o governor aingon da haibire e haidana koi manipur gi honorable governor na home minister na haire haidana man statement ama thokpra haibasu leite adoi taragadi सिदैदा अखोइना कायदबसु ओइसनु कायबसु यारोय मणिपुर की कइनोदि अखोइ अपुनबगी सक्तमदि कइदौनुंगदसु अदु तौबदंबो अखोइ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइबा वासे मसी दा अखोइ कंप्लीटली थाजरगा अदुम तुमिन्ना लैथोकपदि अखोइ चुमोय हाइबगी माना प्रिवेंटिव मेजर्स अमा यामना प्रिकॉशन बि कुपना हुम सिंगना अखोइसे मतम खुदिमक्ता अपुनबा सक्तमगी दमक अमत्त ओइबगी मणिपुर की द आइडिया ऑफ मणिपुर से कायदननबा अखोई होटना मिनरगा लेमिनसे हाइबदुनिबा महाक मिन तौरिसे कइगिनोदि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना माना ममांगदा लान होगलपै टाइमिंग दुदा मणिपुर द विजिट तौरमगा 15 days लेरगा लाकनी हाइरमबनेबा अदु लाखिदेना yes yes अदु इतादि होम मिनिस्टर अमा कंट्री अमगी अखोई इंडिया की होम मिनिस्टर ना हाइबा वादा हंजन हंजन क्यारक सोइरा अबनेबा मखोइना nganthokkiba statement si अखोई थबक तो ओइना अखोई कन्वर्ट तौरक्त्रबनेबा दो तादि हंदकी पोचिसो अखोई कयामना थाजबा याबगे अदगी कयामना अखोई सि मसिदैदा सेफ एंड सिक्योर ओइना लैथोकपा याबगे हाइबदुनेबा अदगी एग्जांपल अमगा नेशनल हाईवे सिंगसे अखोई अपनबा येतपा अमत लेहलरोय अखोई हंदकी तांग निपान से सिदगी पूरा फ्री मूवमेंट तौहलगनी हाइदना महाकना अकन एक्शन लौरगनी नेशनल हाईवे सिंग द एट अपन पिरक मी सिंग एक्शन लौरगनी ना हाइगिबनेबा यूनियन होम मिनिस्टर अमना मदुगी मतुंग इना अखोई करी तौखरे करी थौदोक थोखरे हाइबा अखोई लोइन खंगनरीनेबा हौजिक फावबदा प्रोएक्टिव ओइबा एक्शन अमत लौखटपा उद्री नेशनल हाईवे द फ्री मूवमेंट तौहनगनी ना होम मिनिस्टर ना थाजबा पिरखिबदो अदुगी मतुंग इना प्रजा मियाम चटकनी शांति की पाउजेल पुरगा न तौब मयाम दो अखोई चटप ngमखिदना लोइना कायखरे हानगी हानदौना सेमाइदे अखोई खोंकाबम लांथोकप ngमदना अदुम लैखरे अदोय तारदि होम मिनिस्टर न सीरीज ऑफ कमिटमेंट मणिपुर प्रजा की खमथेंगना वानरबा मणिपुर प्रजा मियाम सिगी मफमदा तेंखांग कयारक्ता महाकना अथुबा मतमदा शांति हंजल हलकनी नुमित खरना अखोई सिदैदा नाकल लमना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हानगी श्री एन बिरेन तंपाक यंगझल्लो अदगी चिंगना इन यंगझलनी का तौखिबा मयाम हाइना हाइना अखोई अदुम कापनाबा हातनाबा सुनबा लेपखिदबा मयाम से सी पुनमक्सिना अखोई एग्जांपल ओइरे हारकांदा कैदौगेबो अखोई होम मिनिस्टर ना हाइबा बीजेपी की टॉप सेंट्रल लीडरशिप ना हाइबा सिंगसे हाइदोखिबा स्टेटमेंट गा थबक अमत चानादे मदुना जम्मू कश्मीर की मतंगदसु ओजाबी मोलना मरुओइना मदुदा रेफरेंस तो पीरिसे करिगिनो हाइतारगदि अयुक्तमक्ता कहिमता तहलोइना हारमगा इवनिंग दुदा अखोई कोक कनो तौथोखिबने अदुगी तायोनबदा अदुना बीजेपी से अखोई याम सेक्शन गदबने अदुना अखोई शांति पुरकननबा
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ every single step taken up by the BJP both at the center and the state se aikoi always cautious oigadabane aduga aikoi kaidaugadage haibdu sem saraga leigadabane natragadi hayeng unwanted happenings myam thor akanda aikoi regret chadanaba mai chaktanaba madagi kalhaunanaba section wahido madune ojabi molna thamise section wahiduneba aikoi section se aikoi mikupna hom singna leise haibaduneba mahakna thammibase ai sumain thamjage Okay, yam nuai je ai next round the lak sage makha chatha jabo ina ai Bankin Chandra the lak sage Bankin nakal amarom da ojabi mol na tham ki ba warol sigi warol se kani apprehension se atopa community di leita bagi mami se ta bado na tawe habadi ke haini kogi oja hemanta na sudum pan bidena ko kogi lairi ba tongan ba furup se conflict sida maite khatana te ba wari se punamak wari ne ba adumakpu jabi bon laga thamai ba statement simak apprehension se only mai tai khatang da leibagi mami makhak sumta ba even adugi mathakta muk akogi sagolban AC gi akogi RK imona thamgi statement amasu mu ningsinge akogi thoi ba violence akoi ethnic violence nate mai tai identity kan na ba hotna ba da tholak pa irang ni haba warolam su Bankin Chandra thamki bane masi kahani yang controversial oiba adugi mathakta mu khogi oja tomsana mu thambi ko id MST bus ama lam lanjan laga cross talk chalaga akhogi maitai macha ama ani dang or su tonga changba ngamba haibase masi it's a kind of grand success ne have warolam su thambi ri dana okay okay ado banking kari thambi ninge ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯛꯇꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ethnic class ki type ta adum center gi leader sing na uhal laga lak bane ba state ki moi amani na moi thok pa ngang ja bane ba ado ani si adum parallel line da chat laga meeting point chung lai leita bane ba center gi BJP na moi thok pa ma state ki BJP na moi thok pa ma sum pangsa chat lai bane ba adu na bu ngasi bhaw wirang si laksan bangam dri sine ba ado si yeng moi kaino tawri se highway se fazana free movement lehalani na akoi home minister na assurance fazana pidana governor da akan ba instruction pirakra bane ba adugi matung ina akoi trial basis tara adumaina akoi changyeng ama tawe adu successful oi natraga oide haibadi adum loina miyam ji unaba ngatane loina khangba ngatane haibadi empty bus ama Manipur State Transport ki bus khali ama grong thauraga bus tu ama khakta sibai lising tara kunduna maning mamang chappaga yomaga chatlaga adugi matek tu ma chatna ba hotna bada lupa lakh ya no ma spend tawraga tawriba adugumba kaino da adu successful oibra oidabra haibado madudi prajana decide tawsunu but try tawribado hotnaribadudi aidi yam phai yam welcoming step ne na aidi khanjai aduga masi aina khangjaning badi kaino har kanda mi ama khak chat pase mi ama khak tongaga akhoi chat na ba hotna bada adumaina tawtaragadi nap yet tungmang state force central security forces lairiba mayam se masi rupa moi lising tara kun ne yomjal laga gari du pareng lengaga mi ama khak pu na ba hotna bada adumain tawtaragadi akhoi madu free movement ko doribra haibasi masi swai ai question tawninge ba aduna masi yamna practicable oiba wani reality da convert tawbada khoi wani BJP na sincere oibam change masi akoina BJP da yam hekta blame tawbagi nate moina han bada violence privatize tawthokre ba privatization of violence by the BJP government both at the center and the state ki outcomes and consequences ne bangasi akoina phangi ba mahai je moigi kari
manungi kari agenda laibano di khangde ko adu sigi violence se moina privatize tawraga sanagiba adugumba kaino amane ba koi de dumaina haida banga moeba adu yamna khudong thiningai oiba dangerous vested interest khara aron ba hidden vested interest khara duna maram orkana ngasi si punamok si thora ineba phare haugradi haugre yare adu da adum hairaga koi kaino tawba yaba natte adu sigi mayam se moina han bada miyam si moi power gi damakta moi gi certain political gains moi masen gi power hungry oiba moi masen kharagi kaino tawna na ba hotna ba matamda makoina divide and rule policy khara sana thokra bra haiba se akoi chingna da bangam deba divide and rule policy sana raba matungda amuk kaidoge haiba bo miyam si reality dagi moina illusion ama tawre harakanda distraction tawna na ba hotna yeba moi gi distraction policy ama kanna chathagi yeba BJP na distraction policy du yadra kanda amuk dictate tawrok na ba hotna bane ba center na aduna consequences se akoi yam kupna sigi kanos anatomy se yenga kanda ko aikoina haijari se BJP se yam sincere oiba mathau tai hari se kaino lan si taseng loisan han ge hai tar gadi moida with firm determination commitment haiba ama adugumba ama leibam changeba just kaino nataba sogi nataba hoi khara tawba hore tawba hori ba khara se aikoi congress party na su manipur praja miyam na su loinamak thagat le hari ba thabak se aikoi masen se completely divided oikhre bane bhojikte completely divided oikhre marata gre deeply rooted oikhre bane bhojikte thamoi manung da ningdong pomnari ba mayam se adu ki matik deeply rooted oikhre bane ba adu akoi se completely divided oihalaga aikoi se asigumba manung do omaga cha iba mayam gi maichak chaina mayam se nak pak plop tan hangra kan huji khakta da lan loisan na bagi step local isi kari kino ba sigi phibam se sigi stage se yauna kham thengna wana dringai sigi nuksina da bagi chang si sigi level si yauna yaugi dringai sigi timing si yaudri kanda early stage da hotna bi da bakari kino ba center na tauge hardi loina ngamba pot ne ba haujik na tau na ba hotna ra iba kari gi haujik na ngam moina ngam na ba namdana lan si loisan na ba hotna ri sina kari gi haujik loisan lakpadi phatte haiba natte ko ai gi se haujik loisan bo ra mamang da loisan bo ogera hotna ri ba se yes we highly appreciate ado aina haide haujik tau ngam magadi mamang da kari gi tawram da ba sigi policy program mayam si kai da wai tawram da ba ai khoi si completely divided oi halla matung da tawri se hi samjana na ba hotna ba da kyam wani haiba sine akoina haijari de ado kari intention dano masi asuk matik kuina chahi ani si moina lila drama sanaraga thamnam mi si haiba se masi ne ba koina kaino tawningi si de aduna ethnic line da moina pura rajniti si amuk sana halure manungda aduga hujikna amuk ethnic ki oiba amta natte amuk su haire do center na ma hai state na ma hai amuk tawr lei adai war ne na mo hai chief minister masamak na adai khara amana conflict ne hai khara amana class ne hai khara amana communal violence ne mo hai manipur gi unrest si wara natra ethnic class la natra conflict la hai ba sibau phajana akoi keno tawde ba mayek sengna akoi table da thamde ba asigumba mayam se masi BJP na akoi moi gi karamba policy program no hai ba se akoi khangde ba aduga akoina main oina akoina hainingi se yamna ngakpadi kaino harakanda Nagaland gi state budget se handak recently kaya pass tawgi haba matamda 24,699.83 crore neba budget se assembly da pass tawgri se 24,699.83 crore manipur na hena su chawri ba lamsida adu masai akoi oja hemantana su phajana akoi thambigre budget ki matam da samlap khara ado aikoina chawe khara hele but aina hainingi de kaino harakanda Bihar da kaya pigi kaisu irang thokpalam sunate Bihar da kaya pigi 3.17 lakh crore du lakh lomda aduga 3.17 piriba asi masi karigino kham thengna chahi ani waraga la aba awaba
सिदगी हेन वानिंगाई लेत्रबा अवाबा कया मायोकनरिबा मणिपुर गुम्बा चाही अनिगी इरांगसिना मरम ओइरगा मिकप मिराव खोनन नल्लबा युम कया उट ओनग्रबा मिओय कयागी पुंसी रिलीफ कैंप त लेरिबा मयामसे मसीगी कोकननबा स्पेशल अरेंजमेंट स्पेशल पैकेज अमा पुथोक्तना मसिदैदा हामु ममांगीगा हंदकीगा इमान मानबगुम इखे खेनदबगुम 0.5% गुम इंक्रीज तौरगा हेक्ता अखोई मणिपुर की खल्ले हाबि यागद्राबा बजेट सि याम सीरियस ओइना मोइना कनो सिदा रिफ्लेक्ट तवे मणिपुर प्रजा की दमकता इरांग लोइसननबसु होनदे अदु इरांग सिना मरम ओइरगा हक्थेंगना अमसुं इनडायरेक्टली सिना अखोई कनो तौरिबसे पीरिबा चैथेंगसे मसीदा नंगिबा अवाबा म्यामसे कोकननबा मखोइदा पॉलिसी प्रोग्राम कॉन्क्रीट ओइबा कैसु इंटरेस्ट लेना पाइखटपु उदे हाबसे मसीदा क्लियर रिफ्लेक्शन अमा फंगेबा सिगी बजेट सिदा अदो इकोनॉमिक्स ता अखोई एक्सपर्ट ओइबा कया अमना सुदुम थमनरकनी खल्ले मसीदे अखोई साधारण प्रजा अमगी अखोई इचम चंबा इन मोटो पेंदबा यानिंगदबदुने इन फोंदोकचरिसि बजेट से कंप्लीटली अनसैटिस्फैक्टरी ओइ हाबदुने अखोइना फोंदोकचरिसिदे अदो मसी यंगो मसी out of frustration wadana kham thengdana miyam se mayok naraga leiriba naha miyam se unemployed youth oisno mayam se kangauna dana maigai salai khangdana seran turan lambi chatiba miyam se masi kaidobadagi no masi wanarak padagi nebam wanara iba miyam se karina kon gadori bano adugumba special economic policy special arrangement ama putho harakanda ojabi mol na mamang da haibi bado sahi taramukti manipur gi tax exemption tawbire harakanda tax free state ama oihallaga government na special meeting ama pb rakanda tuan ba policy program khara yat piraga manipur gi mayam putharaba mayam se amutang hawat pangam nana ba hotna biraga di phagani ga na tawgibado masi amata maside da reflect tawroktaba haibase yamna laibak thiba haiba tare yam ikai ningai neba aduga maside da amana akoina hainingi se karino harakanda inflation so quite ubangi bane ko hojik se inflation rate is highest in the country ne per capita income na lowest ne per capita income na lowest ne ado itadi akoi consumption rate se asi means purchasing power purchasing capability se asuki matik reduce tawram ne ba pot chai laining ba laibak ngamakta ba haiba se setning chaning thakning ba phangakta ba ngamakta ba haiba se ai ina khun bairo laira bairo ai nungai bairo wa bairo laibak sida lairiba praja miyam sina tawning ba thabak laining ba pot chai setning ba chaning ba da maning thungaktra ba haiba se masi laibak si yena khun ga lakpagira natraga karamba maigai da chatpagi no haiba se masi khangadam ne ba ado asiguma mayam si amta khanade nainade hujik lan sina pulap akoi kupsal laga ne thammaga akoi kaino da thammi ba mayam se aduna asigumba BJP na manipur da lairiba ethnic political aspiration laiba group organization sing se yam laidana manipur da ethnic political aspiration laiba ethnicity da base tawraga akoi adugumba mogi aspiration chauna laiba some organization khara some group khara se masidaida BJP na akoi yam soft oiruba makoina manungda kari secrecy maintain tawnaroga kari lobby tawnarubagino khangdaba adugumba mayam ama tawgibado maduna outcomes oirakpa as well as kedawe laibak si tokhai tage hariba separate administration pamiba kangbu khara gi mathak ta ngasi bhawba BJP ne action lobu ngamdana tumina leiraga lakiba mayam do maduna ngasi laina si yong henjan gi bane haibase aikhoi adumaina haininge aduna sigi inclusiveness ki idea leitaba moigi exclusivity da akoi keno tawba divide and rule policy da tawre harakanda amat to oibagi saktam si sungsa sagat handana ne constitution si completely break down oihallaga tawri bane aduna bu security forces aduk yam national highway du da chatlaga bu mioi kharaduna akoi nungna thara aga akoi gi nongmai kapsalla aga migi casper bullet proof kari kara mayam do bol loina kai dana tawraga mamai leira hala imnatro in terms of lakh paisa hundo aga adu kanai paisa no public ki paisa na tabra ba adu tadi si tawgre nongma yadra successful oidra ni yengre adu amuk nungalaga chupchap ta leigri se kari gino honna bigi haragadi amuk lep leitana consistently akoi honna bire harakanda nak yeta churachandpur rom da so som sekmai line da so imphal dimapur line da so som da so loinamak trial tawbi gadab natra adu kanda kari lamhen tu hen banoina yabra logi wang bada logi mathak ta kana lei tawraga
थिक तौगदब नत्रबा हेक्ट मोइना कयाम कुइना लेंगाक सिगी मथक्ता लोगी मथक्ता लेगे हाइबनोबा असीगुंबा मयाम सिदा मोइना सॉफ्ट कॉर्नर अमा येंगा थम्मीबसे मसी आइदी सिंसियर ओइबा वाटपा लौखटफम थोकपा एक्शन से लौखटलक्तबसे मसी मसी आइदी खरा हेना इंटेंसिफाई तहोनिंगे हाइजब तारे मी बु फू चयो हालो फाव पुल्लो हाइबनते लो लेरी हाइबदु खंगल्लो हाइबने अदुना सिगुंबसे हाइनिंगे अदुना मोइना वायलेंस प्राइवेटाइज तौथोउबा अदुगा UKLF की चेयरमैन ना इलेक्शन ममांगदा अखोई करी करी अखोई वीडियो थोड़ा इदुनेदना अदुदी अखोई लोइना म्याम उनरबा ngатनेबा अदुदगी सिदैदा एफिडेविट म्याम चाइरिदुने पार्लियामेंट निलिदुने असिगुंबा म्याम से तौरुबदुना ngасidi laibak si chahi ani kham thengna manipur BJP na wahalle matungda phananabane na lokhat pide iba thabak si phawbode khara sincere oibio khara action oina reality da tawbio haibasine koina thamjaningi se. Okay, thank you very much Bangkin. Ai makha chatha clarification bang hadi wakhal da nungai tan hek chakhi basu hek nungai ta ko ado kari clarification piringe ke adum thambiyo yani ten tak na thambiyo कोइना हाइनिंग बदी केनो नेदा डॉक्यूमेंट प्रूफ एविडेंस पीबीओ हाइबने आई हुजिक पार्लियामेंट दा चथरिबा थमगिबा मतंग दो याम चचरोगे आई सोमदा अकोगी रेस्पेक्टेड पैनल मेंबर अमना हाइगिबदो अदु हाइपेटंग सेंगबु ओगे नचदि मयामना लाना दुम चखरनीबा कोइ केनो नेदा 1833 1834 दा करी थोखी कैदौगी हाइबसे अकोइ निंजंग हनिंगे अदुगा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से करम कांदा अकोइ फुल्ली ऑपरेशनल ओरे करी चाहिदा 1949 दा कैदवे 1947 दा कैदवे 1950 दा कैदवे 1951 दा इंडिया करी ओरे हाइबसे सिगी सीरीज मते खर से आई खंगनिंगेबा प्रजा मियाम दा अदुगा 1833 1834 दा मणिपुर की निंगथौसिंग अमसुंग अकोइ की बर्मा की करी तौनरमगे हाइबदुसो अकोइ खंगनिंगेबा खंगनिंगेबा प्रजा मियामदा लोइना खंगबिरमगनी अदो हाइरिबसे लोइना कांथोखरगा ngarang nahanda ningkha tamiba haibi India gumba ngarang nahanda independent phangaga laiba adugi Jawaharlal Nehru na Congress ki matam da Kabo Valley pithoam bane gain tawbuse kayara akoi Congress party na so Sri Hareswar Goswami na yam phajana akoi adagi sengdokhrabneba press conference tawdana asi na 1833 1834 की मतम दा नैनगदब वारी मैम दो जवाहरलाल नेहरू योक्सलाइजे कांग्रेस ना पिथो अमने हाइजे 1833 1834 दो औदा कांग्रेस गवर्नमेंट लैरबा इंडिया दा नते इंडिया निंखा तम बाबा इंडिया से कम कान निंखा तम की 1947 दा नतब्राबा यस निंखा हेक तम बगा कनो तौब्राबा अखोइसे अदुगुम याम लै अदगी अदोम याम चंगजरोगे विथ डॉक्यूमेंट अखोइना हाइजरिबा अइना थमजरिबा सिसु अइ चे चांगा लोइना मथंगी तंजा चाबा अमदा अइ लाक्सगे अदुगा अइ असिगुम्बा से याम फजना क्लैरिफाई तौजगे अदगी अमगा अखोइदि हुजिकता यामना सिगी क्रिटिकल ओइबा जंक्चर सिदा करी यामना कइनो तौबसे सिगी क्रिटिकल ओइबा जंक्चर सिदैदने अखोइ कइनो से Kabo Valley की मतंग दा पार्लियामेंट दा थांगलकपसे यस थांगलकपसे इशू से मणिपुर की इशू ने फै याम फै फरगसो टाइमिंग से चानद्रिब्रा हाइबसे आइदी हंगनिंगे मसे लान की लोइसननबा नेशनल हाईवे की ngarang तौगिबा थोकिबा मयाम बजेट की तौरिबा मसिदैदा पैसा पेले पेंदेसी हापे हापकते मखोइना तौरिबसी यानिंगे यानिंगदेना मरिक चुमना मणिपुर की समस्या मयाम से मसी पुखटकदबा मणिपुर की तांगलबा अखोइगी राज्य सभा की लोन MP ऑनरेबल राज्य सभा की BJP की MP ना मरु ओइरबा वाफमदो चानादबा टाइमिंग अमदा पुखटलगा इशू पुनमक्सि नाथैरमगा नॉन इशू अमा पुखटलगा मणिपुर प्रजा मियाम सिदा कांग्रेस पार्टी बु लाना उहन्ननबा सावहन्ननबा तौबा अदुगुम्बा टेक्निक मोइगी डाइवर्ट टेक्टिक्स तो सिजनरगा थोइबा रियलिटी सिदगी डाइवर्ट तौथोखिनबा BJP ना नॉन इशू ओइबा नॉन इशू ने हाइजब नते को वेरी सीरियस मैटर ने BJP गवर्नमेंट ना गट्स लेबा तारगदी हुजिक सेंटर की BJP अमसुंग UK की ब्रिटेन की कइनो तौनरगा लीडर अनी से अखोइ वारी सानो म्यांमार की हेड अहुम से तौरगा
si manipur ki congress ki matam gi adu adana ngangna leiba matam nate taseng na moina kabo bheli lokthorok ki hai tar ga di hujik narendra modi amasung akhoi gi uk gi prime minister torga ani si wadi sanaraga ne myanmar gi moi gi head to ga moi hum wadi sanaraga external affairs minister foreign affairs mayam se tawraga moi masen tawnaraga purakadaba pot ne ba ngamgada bodi phai mamangda honorable mp rajya sabha gi mp na manipur gi kari hai manipuri loan se classical language chalhallagani haina parliament ta aina pukhat le dana manipur da wawa nin gi bane aduga kaidawramge somda haraubada loinare matam kuina sumaina tawbiram da ba kholam da ba na hairga manipuri loan si classical language ona chalhallani na tawraga somda na celebrate hana tawtho uraba matungda manipur gi bjp government na official oiba proposal amata center da tharamdreba aduna hujik chanda dana leisneba natte parliament da pukhat padudi mayam pukhat pe yaeba but how far it is practicable and how far it will convert into reality duneba adu adom da chatkadabne we test to adu ai adu minus sengdok ninge adu anyway manipur ge adugumba phajaraba mafam mama adu ki pak chawraba yamna resource leiba adugumba area ama kaino tawbiramba haibase madu gi matang da thangat laga tawbadudi phai madu da congress ta charge tawbodo madu evidence yaudaba baseless allegation ne miyambu lana uhannaba bjp haiba party sina nationwide sida community khuding makta chak thillaga moina community amaga nungsina handanaba tawraga moina rajniti makhal ama sanariyeba ai loisanjarapda ai haijageba bjp na community da base tawraga tongan ba emotion sentiment kaya ama masigi game plan mayam am sanariyeba hairiba sentiment singse sanaraga politics tawr lakpaneba bjp na ngasi bawda india gi mafam sinba tungna adu manipur da sungasi kaidawe asigumba issue si pukhatlaga miyamna saunaramba pelamdaba mayamdo adu punamak haktang divert tawthoga adomda pulap chatkinaba mogi divert tactics ama sanabaneba maitai gi sentiment sagatnaba hotnaba adugumba issue amaneba ngasi pukhatlise masi maitai da game plan amkhak sanari neba sigi potse maitai gi emotion maitai da sentiment se kaino tawhallakanda masi kaino ama poallakanda congress hawhallaga bjp gi asoiba ranba mayamdo adomda focus tawramgadaba mayamdo pulap adomda nga kawhallaga mitrang jadu sanabaneba aduna akoina hainingbadi karino emotional game plan tawraga tawbanadi akoi tawba yaroi aduga akoi ngasai national highway da security force mayam chatpagi paisa expenditure mayam ama hundo e khoto e haibadu aina haibadi adugi expenditure do pamui haibanate but akoina haijabadi adu yamba security force chatlaga karigi phajana fully operational ohendabano khongchat to successful ohendaba karigino karamba pr no asu yam soft oiba pr sibu hangjabane akoina haibade yam mabuk phaba pr ne ba handaki pr se yam soft oiba pr ne ba aduna adugumba adagi oja tomchana so dum haibi kari hai yamna kaino tawre haidana hujiki hostile oidre hana dauna haibanina adu asi bjp na haiba khuding maksi oja tomchana thagataba leite center na tawbu orgasu state na tawbu orgasu aikoi so afaba thabak pudi loin thagatle ko loin appreciate tawe akoi so tum support tawjari ne government sida congress party oire na koi tum hullaga leini haiba leite but hostile oidre hujikti adugi kaino du leitre hairabanina phajana hujikti hotnare haibanina aidi oja tomchana amtang mayam manipur praja miyam sida example pihanninge aidi kaino ga tawraga ko haidi hujiki mst bus tu daga tuonga oja tomchana kangpok pidara adagi kaidano Churachandpur dara more dara amtang chatluraga ga halaga ai kaim tawraktre sibai mayam na ngak sen bire ga hairaga example oina utpi bagumba ama pame ado aikon haibadi improvement lakna bo hotnari base phai haiba well and good akoi su support tawe appreciate tawe haibane but hena intensify to haningi haibane te pok chak pagi wasu na te oja tom chan hairoga no mada khudakta oja tom chati bjp na haiba khuding uchil oina thagat pe on tawe ba bjp na for the last 7.5 years se hairak po khuding makse makoina congress party da tawribe allegation khuding makse oja tomchana adum chamana na ekhoida amu masijo adum allegation se adumain thambiyeba adu itagadi sigumbasi akoi kaino tawbududi yaroiba haining iba poti ai losanjarapada ko akoi allegation mayam si kaino harakanda punamaksi akoi appreciate tawba haitabasu amu tahanba adagi kaim tawdrakanda su kaim ta tawde congress na kaim haide so haiba asigumba mayam se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ capable leader ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ with full authority ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦ but negligible amount ꯇ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇꯧꯒꯅꯣ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯄꯣꯊꯥ ꯄꯣꯊꯥ ꯇꯧꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒ ꯍꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯄꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯄꯟꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯛꯇꯣ ꯄꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯨꯡꯄꯟ ꯄꯟꯗꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯈꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅೋ ꯃꯁꯤ ꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯇꯠꯇꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯆꯤꯡꯌꯥ ꯇꯝꯌꯥ ꯆꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯟꯔꯦꯒꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯣꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯕꯤꯀꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ BJPꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯁꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯟꯔꯦꯒꯥꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯂꯣꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯒꯗꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯛꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯤꯞ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯐꯤꯗꯨꯡꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇꯨꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯖꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MPꯅ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯏꯌꯣꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯖꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯗꯗꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯨꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅꯕ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯊꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯒꯦꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯗ